musozi wa Kirunga ndetse na Biziba imirwano irakataje ni mu gihe kandi Fdnb yemeje gukomeza urugamba ndetse ikomeje gukama operasiyo ahambaye ni mu gihe mama 23 maginga yatangiye ibitero karundura bigendanye n'ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege maginga ntabwo ziri kubasha guhaguruka akibujumbura n'ikoranabuhanga rikomeye mu mirwano mama 23 irashinjwa kuboroka logistique ku ruhande rwa Fdnb ni mu gihe kandi Fdnb na Fardc nabo bakomeje gutegura ibindi bitero skoy 25 ebyiri mi 24 ebyiri mi 8 mig ndetse n'ibindi bikoresho kabariwe byamaze gutegurwa neza mu misozi itandukanye iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ibikoresho byiteguye gukora operasiyo ikomeye karundura ndetse biranavugwa kandi biremezwa ko bamwe bafite gahunda yo kwisubiza Bukavu ni mu gihe kandi General Sultan Emmanuel Makenga we yavuze ijambo rikomeye cyane agaragaza ibigiye kuba ni ijambo yavugiye i Bukavu agaragaza uko ibintu bihagaze agaragaza uko urugamba rugiye kurwanwa mwijwi rye yagaragaje uko ibintu bigiye kumera mu minsi iri imbere reka tumwakanya mwumva ivyo General Sultan Emmanuel Makenga yavuze agaragaza ibiri kuba mbere na mbere ndashaka kubabwira bagenzi banje muri gukora imirimo ikomeye muri izi ngendo ndende zo kubohora igihugu ariko ndi hano kugira ngo mbibutse ikintu cy'ingenzi turacyari mu ntambara mwitwa rero nk'abantu bakiri mu bintu bindi turi ku rubuga rw'imirwano mugira ubwitonzi imyitwarire myiza n'umurava kandi mwitegure gutanga igitambo ntimukitware nk'abakozi bamwe ba leta bari Kinshasa cyangwa se mwiyumvemo ko igihugu cyose cyamaze kubohorwa inzira iracyari ndende kandi zaba ndetse irasaba ubwiyoroshye kwitanga no kugira inshingano urugendo mvuga ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga nimwe ni twebwe nabo bose bari hano bahisemo kwitandukanya n'ibiri inyuma bakiyemeza kubohora igihugu buri wese aho ari agomba gusobanukirwa ko kubohora igihugu cyacu n'abaturage bacu bisaba kwiyemeza no kugira ubutwari umwaka wa 2026 uzaba umwaka w'akazi kenshi cyane umwaka uzadusaba kuba abanyabwenge abagabo n'abagore b'intwari kandi mwitegure guhangana n'imbogamizi zizaza iri ni ijambo rya General Sultan Emmanuel Makenga yarivugiye i Bukavu imbere y'imbaga Corneille Nanga yarahari Bertrand Bisimwa yarahari Dr Kanaki yarahari ndetse n'abandi banyacyubero bakomeye muri Alliance Fleuve Congo n'abagabo bize basobanukiwe amategeko basobanukiwe politique ndetse bazi na diplomasi biyemeje ko uyu mwaka 2026 ari umwaka w'akazi gakomeye birahura neza nibyo safari agiye kutubwira biri kubera mu misozi icungamiye Uvira aho operasiyo zikomeye zikaze ndetse biranavuga ko M23 yaba yatangiye kubangamira urujya n'uruza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bwana Safari waramutse neza tudatinze rero bwana Safari tutujyana utubwira aho biri kubera muri iyo misozi urambwiye urugamba rwakaze birahura neza n'amagambo ya General Sultan Emmanuel Makenga wavuze ko uyu mwaka wa 2026 ari uw'akazi gakomeye ako kazi kahereye hehe maginga ya nakubwira yuko maginga ya bidasubirwaho agace ka Mutarure na Rwegera amama 23 yatangiye yahise igigarira ku mirwano ikomeje kuba muri ibi bice biteganye n'umujyi wa Uvira ubwo nakubwira ko muri ibi bice n'ubundi ari kilometero 30 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira aho aba Fdnb ndetse na Fardc bari bamaze kugenda bakomeza ataka akomeye ndetse biga mu bice bigiye bitandukanye maginga ya ubu rero ku musozi wa Kirunga na Biziba imirwano irakataje kugeza maginga ya nakubwira yuko na n'ubu bakirwana
ubwo nakubwira ko n'ubundi bikomeje kugenda bibi cyane bitewe n'uburyo ama 23 ibyo yari yifuje by'umutekano ndetse n'ituze mu mujyi wa Uvira byaranze, aho nakubwira yuko mu ibanga rikomeye ku bintu utapfa gukeka mu gace n'ubundi ka Kadundu, ubwo navuga ko ari mu gasantere gato cyane bita Kivovo, naho imirwano yari ibaye ku rwego rwo hejuru, aho abasirikare batari bakeya bapfuye operasiyo yakozwe n'abasirikare ba ma 23 10 gusa. Magingo ya rero urumva ko ma 23 yatangiye operasiyo atunguranye kandi akomeye ku buryo isaha n'isaha hatagira igikorwa iri bwongere ikati gitutu kuri iri huriro rya Fardc rikomeje kwitwara nabi mu bice n'ubundi ma 23 yararekuriye iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo rero ni umuriro ubwoba ni bwose, sibyo gusa nakubwira yuko muri ibi kuri iki gice cya Plaine cyane muri aka gace kasanje ibintu bikomeje naho kuba bibi, aho aba Fdnb abisubiranyemo n'aba Fardc bivugwa ko bari gupfa ibigendanye nuko ibihuriro rya Fardc rikomeje kugirira ishyari aba FDNB bari gukora amafaranga menshi cyane muri no mirwano iri kubera muri Sud Kivu. Bayakura mu biki? Nakubwira yuko nyine bo bari guhembwa neza mu gihe iri huriro rya Fardc basa nkaho batabona umushahara, batabonera ku gihe, ndetse ngo harimo n'abamaze amezi agera muri 3 batari babona umushahara. Magingo rero habaye gusubiranamaho uwo bita Colonel Kawezi yashwanye nyine n'aba basirikare ba Fardc mu gace ka Sanje. Ubona yuko ibintu bikomeje kuba bibi kubera yuko ingabo z'aba FDNB zo zihemberwa kugenda kubera ko zihembwa amafaranga atubutse cyane $5,000 by'amadolari ya buri kwezi ajya kuri konti yabo. Bande aba FDNB. Yego, dukomeje kugeza ubu kubirebana n'uyu mwaka wa 2026, General Sultan Emmanuel Makenga yavuze ko ari umwaka w'akazi gakomeye ku mirongo y'imbere y'urugamba bihuje. Ni nk'igiki kuri ubu kiri kuba safari gitandukanye n'ibyabaga mbere? Magingo urabona yuko iri huriro rya AFC yego risa nkaho rishaka gutsinda muri diplomasi, noneho bo bagasa nk'abatanga abahamya ndetse bagasa nk'aberekana ko nta kibazo gihari, hatakubahirizwa n'ubundi icyo bashaka. Magingo wenda wagiye ubisoma, wagiye ureba igihe byatangiriye, warabikurikiranye ku rwego rwo hejuru. Hari ibyo basabye, hari n'ibyo bakenewe magingo ndetse hari n'amasezerano yagiye asinywa kuyashyira mu bikorwa bikagenda binanirana, ariho haturutse ko bafata imyanzuro. Duhereyeho gato muri Kivu y'Amajyaruguru hari amasezerano yasinywe ndetse banategereza ko yashyirwa mu bikorwa biranga, ariho bazamuye imbaraga zikomeye cyane bagahita bigarura ibice bikomeye cyane muri Nord Kivu. Magingo rero nk'uko muri Nord Kivu byabaye no muri Sud Kivu ndabona ariko bigiye kugenda, urabona ko babaye nk'abatuzamo bagasa nk'aho birengagiza bimwe muri byo biri kubera n'ubundi hano muri Sud Kivu. Bakaba batereka dutegereze turebe ko imyanzuro yagiye ifatwa, ndetse turebe n'abahuza icyo bagamije, ndetse turebe ko n'ubundi byo dusaba bakomeza kubyubahiriza. Bitabaye ibyo urabona ko intambara noneho irahita isubira ibubisi. Abenshi bari bazi yuko habaye intambara, ariko izambara iri bukurikire nyuma yuko amasezerano atari bwubahirizwe cyangwa ibyo ma 23 iri gushaka niba bitari bukorwe. Intambara irasibura ibubisi, iraruta iyabereye muri Nord Kivu, iraruta imaze iminsi iri kubera muri Sud Kivu. Magingo urabona ko operasiyo akomeye cyane, ndetse ubona ko ma 23 nubwo isa ntihuze ndetse inihanganisha abaturage bakomeje guhura n'ibibazo.
urabona ko yiteguye kongera kubyutsa umuriro muri Fdnb ndetse aho ubona yuko yatangiye no gukora n'akazi magingana kuko ko yatangiye gukora akazi mu mujyi wa Uvira mu ibanga rikomeye. Bwana Safari, biravugwa kandi byemezwa ko Burundi bukomeje kurungika abasirikare benshi, nibyo kugeza ubu ratubwira ko ari he cyase nibiye bice kuri ubu bikomeje gushyirwamo abasirikare benshi mu Burundi kugeza magingo aya? Amagingo ya n'ubundi abasirikare bakomeje kuza hano mu mujyi wa Uvira, yego, na ku mipaka ya za Kavimvira hose, aho nakubwira yuko batangiye kuhazanwa ryari? nabwo ko ku munsi w'ejo aribwo bazanye abasirikare bagera muri batayo 3, yego, ziza ziyongera ku basirikare batari bake n'ubundi bari muri ino Fdnb, kandi ntabwo bari muri ino Fdnb gusa, nakubwira yuko no mu ntara ya Tanganyika abasirikare ari benshi b'aba Fdnb, yego, kuko ngo bari kuri gahunda ikomeye cyane yo gusa nkaho bakomeza kurwana n'23 kugira ngo bayisubize inyuma, aho bari kuri misiyo ikomeye cyane yo gukomeza kuyobora kino gice cya Fdnb, aho n'ubundi ibice bimwe na bimwe cyane nko muri biriya bice byo mu minembwe byari byarigaruriwe n'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwira ko wenda mu turere dukeya dusa nkaho twabagamo ingabo z'abarundi ku rwego rwo hejuru. Nakubwira nk'akarere ka Rugezi, nkakubwira akarere ka Mitamba ndetse n'akarere ka Pozeho. Magingo aya kuba amadubu n'intare barabashije kuba babona ubufasha bukomeye cyane bw'aba 23, ukaba ubona ko bashaka wenda kwigobotora ako izi ngabo z'u Burundi zisa nkaho zigaruriye utu turere, yego, birasa nkaho n'ubundi Fdnb ishaka gukora ibikorwa bikomeye cyane, kuko urumva utu turere dufite icyo tuvuze, turimo amabuye y'agaciro yo ku rwego rwo hejuru, ndetse tugatanga n'umusaza mu mujyi wa Uvira, ndetse yuko uno mujyi wa Uvira urimo ibikorwa remezo bikomeye cyane by'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwira ko magingo ya bizinesi zose ndetse n'ibikorwa byose bibera muri uno mujyi wa Uvira abazifitemo uruhare nabo muri kote y'u Burundi, aho nakubwira ko nka 90% bya esanse icururizwa hano mu Uvira ari iya neva perezida w'u Burundi, aho ubwo rero ubona yuko n'ubundi bitari buze korera 23, ndetse abenshi bibaza impamvu leta y'u Burundi ikomeje kwijandika muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impamvu ikomeye cyane ndetse inahangayikishije ni ukubera yuko bitazashoboka ko aba Fdnb bava mu rugamba, bitewe n'uko ibi ndi kukubwira bisa naho bari kurwana nyine nk'abarwanira ubuzima bwabo, yego. ubwo urumva rero ko uko byagenda kose perezida Neva ntabwo yahara bizinesi akora mu Uvira ndetse n'utu turere dukungahaye ku by'amabuye y'agaciro akuramo, ngo narangiza areke 23 ikomeze yigarurire bino bice Fdnb. Nta icyo byamusaba perezida Neva cyose yagikora kugira ngo arebe uburyo ki 23 yava muri ibi bice bya Fdnb, kubera yuko 90% nakubwira yuko isa nkaho n'ubundi isa nkaho ikorwa na leta y'u Burundi, kuko ubona yuko amabizinesi yo mu Uvira ndetse no muri utu turere dusa nkaho dukomeje kugenzurwa, dushaka gukomeza kugenzurwa n'aba Fdnb bahageze mu gihe cya kera. Magingo rero nubwo ndi kugusobanurira ibi, yego, mu karere ka Pozeho nakubwira yuko amadubu n'intare bagafasha, ariko nakubwira yuko akarere ka Rugezi katari kafatwa neza, yego,
ndetse n'akarere ka Mikamba yego ubona yuko amadubu nayo akomeje kotsa igitutu ndetse no kwitegura amaoperasiyo akomeye kugira ngo bambure bidasubirwaho ingabo z'aba Fdnb utu turere dukikijwe n'amashyamba ubona ko ariho twakwita indiri y'abasirikare batandukanye ndetse n'imitwe igiye itandukanye muri ino sideke. Safari naho ku bijyanye no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari amakuru wambwiye ufite bihagaze gute kugeza ubu? Amagingo ya nta ndege iri kujya mu kirere bitewe n'uko bivugwa ko ikoranabuhanga ryo ku kibuga cy'indege magingo ya ryamaze kwinjirirwa na 23. Icyo kibazo mu makuru mufite biravuga ko cyatangiye kugaragara ryari? Cyatangiye kugaragara ku munsi w'ejo nyuma yaho n'ubundi abakoze amadeployment bagenda bongera ibikoresho ndetse n'abasirikare muri ino sideke. Kugeza ubu hari ikigaragara wenda cyaba kiri kuba kugira ngo nabo bihimure? Amagingo ya urabizi yuko bayobowe n'ababirigi ku bigendanye n'ikoranabuhanga n'ubundi hari igihe baryinjirira ariko kubera yuko bafite ababirigi basa nk'aho babahetse birasa nk'aho n'ubundi nabo bakomeje kugenda bakora tekinike zabo n'ubundi ubwo twiteze ko hari ikiri bugaragare ndetse n'umusaruro w'ababirigi ukomeye bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu iki gihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa ubwo nyagira ibiri bugaragare nimba hari icyo bakoze n'ubundi ubwo turi bubamenyeshe. Naho kugeza ubu gucunga umutekano muri Tanganyika bihagaze gute unabihuza n'ibibera kuri Axi Baraka ukomeza Kami unyuze kuri Lake Tanganyika? Aho umuhigoreza ku rwego rwo hejuru kuko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja uwunzamuye agatwe baramumena aho nakubwira yuko usibye naho ngaho nanibaje kukubwira ko mu Uvira hari imirambo yabonetsemo y'abawazarendo benshi ndetse n'aba Fdnb bitari byamenyekana ababashije kubica. Ubona yuko byagaragaye ryari? Byabaye n'ubundi mu masaha y'ijoro ryashize magingo aya. Kuva aho bibaye ni nk'igiki cyahise gihinduka yaba mu micungire y'umutekano ndetse n'ibindi bijyanye nabyo? Niko kongera abasirikare nyine baba Fdnb ndetse aho bivuga ko abasirikare baje ari abasirikare batojwe cyane ku rwego rw'ubutasi. Urumva barashaka kumenya ese niki kuko bafite gahunda ikomeye cyane ndetse bafite n'ubwoba bwinshi cyane ko 23 yaba ikiri muri uno mujyi wa Uvira aho bavuga ko haba harimo abasirikare b'abakomando bakora ngo bitiriye agatazira ngo bakora operasiyo bita Bugwe. Ubwo rero bafite ubwoba ko baba baragezemo ariko magingo yanjye nta makuru naguha kuko ntazi koko niba ari bo barimo uretse ko bafite ubwoba ko baba baragezemo. Ni mu gihe kandi bikanze 23 mu mujyi wa Karemi kubera yuko imirwano iri kuberayo iri guhuza Mayimayi ndetse n'abasirikare b'ihuriro rya Fardc babona ko iyi Mayimayi nayo isa nk'aho ikomeye nabo bakagira urwikango ko 23 yaba yaragiye igafatanya na Mayimayi. Urumva rero niyo mpamvu bari gukomeza kurungika abasirikare bazi ibigendanye n'ubutasi kugira ngo bamenye bavumbura amakuru y'ibiri gukomeza kubera muri ibi bice bikomeje kugenda biboramo umutekano ukomeye cyane muri ibi bice byose byaba mu bya Kivu ndetse no mu ntara ya Tanganyika. Yego, naho ku bijyanye wenda no guhindura ingamba muri Uvira Frdc kugeza ubu nyuma y'uko isubiye muri Uvira ni nk'igiki yahinduye mu bijyanye n'uko bacungaga umutekano mu buzima bwa munsi mbere y'uko birukanwa muri Uvira? Ndaginga cyo nakubwira cyo nakaduruvari gusa urabona ko ntakuvuga ko umutekano uri gucungwa neza kuko n'ubundi uno mujyi barasa nk'aho bawuhariye cyane abawazarendo kandi nta kiza cy'abawazarendo akenshi na kenshi barangwa no gukora amabara baba batari muri situwasiyo wenda nk'iyi ngiyi yakabaye
iri mu bwenge buhambaye bakitwara neza kugira ngo bereke amahanga ko n'ubundi hari icyo bashoboye, ariko urabona yuko n'ubundi babizambya. Nakubwira yuko aba Fdnb bo bafite gahunda yo gukomeza imirwano ariho kuri no misozi ya za Kirungwa anabiziba, bakomeje kugenda bagaba ibiterahoma 23 isa nkaho iturije. Urumva ko aba Fdnb ndetse n'abasirikare ba CDF bo barashaka ngo kwihimura kuri 23 kugira ngo bayikubita ahababaza bayirukane muri izi bice n'ubundi nk'uko nabo bayibabaje mwiraswa ry'abasirikare batari bakeya baba Fdnb ndetse n'aba CDF. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.